освободители Белграда подготовили свои знамена. Сейчас мы будем возлагать цветы всем погибшим при освобождении Белграда, а потом пройдем в праздничном шествии до площади Республики. Мой отец Серобабин Василий Андреевич, рожденный в 1925 году, был призван в армию 22 января 1943 года. В октябре 1944 года в составе 52-й дивизии 433-го полка освобождал Югославию, а именно ту часть, которая является сейчас Сербией. Значит, их полк 431-й двигался с территории Болгарии до Кралева. Там, в районе Новосело, Врба, он был ранен на поле боя. Наступление велось совместными силами Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии. А именно, со стороны Югославии в этих боевых действиях участвовала 4-я бригада 2-й пролетарской дивизии. Мой отец был тяжело ранен минометным огнем противника. Очнулся он от того, что его выносило, он потерял сознание на поле боя. Очнулся от того, что его вытаскивала с поля боя сербская медсестра. Ранен он был тяжело, и от боли, когда она тащила его на плащ палатки по земле, он постоянно терял сознание, потом приходил в себя. И все, что он впоследствии мог вспомнить, это то, что она была приблизительно его ровесница, а отцу тогда было всего 19 лет. И она говорила ему: держись, братушка, братушка, держись. Это все, что он помнил. Эта медсестра вытащила его с поля боя, доставила в расположение медсамбата полка Красной армии и ушла в свою часть. Кто она, мы не знаем. Не знал этого и отец. И сегодня мы прибыли сюда, я, сын Серобабина Василия Андреевича, и мои внуки, это его правнуки,
для того, чтобы отметить 75 лет освобождения Белграда. Само Кралево было освобождено несколько дней позже. Мы приехали сюда со знаменами, с портретом отца, для того, чтобы почтить память наших предков, тех, кто воевал и кто даровал нам, и сербам, и русским, в их совместной борьбе свободу и независимость. Очень долго, в течение всего последнего времени, я пытался выяснить, кто эта медсестра, кто эта безвестная девушка, которая даровала жизнь моему отцу, а стало быть и мне, и моим внукам. Вот если бы не было этой девушки, своевременно пришедшей на помощь моему отцу, нас бы просто на этом свете не было. Отец остался жив, он прошел войну, после этого ранения вылечился в медсанбате и уже в декабре этого же 1944 года участвовал в штурме города Илок на территории сегодняшней Хорватии. И там за решительные действия по прорыву обороны противника был награжден медалью za отвагу. Jutro je našim u gostima jedna porodica iz Rusije koja traži potomske srpske porodice koja je ovom gospodinu spasila oca tokom Drugog svjetskog rata. Dobro jutro i dobrodošli. Доброе утро. Доброе утро. Da čujemo priču. Скажите, пожалуйста, кого вы точно ищете и что точно случилось с вашим отцом? Мой отец, Сербабин Василий Андреевич, воевал на Второй мировой войне u Drugom svjetskom ratu je ratovao участвовал в освобождении Югославии. i učestvovao u oslobođenju Jugoslavije. Мне бы хотелось, чтобы несколько слов о нем сказали его правнуки. Мой прадед Сербабин Василий Андреевич родился в 1925 году в селе Криничное Воронежской области. 2 января 1943 года его призвали в ряды Красной армии. 2. januara 1943. godine pozvan je u redove Crvene armije. В 1943 году он воевал на территории Украины. А осенью 1944 года он участвовал в Яссо-Кишиневской операции. U Jasso-Kešenjevskoj operaciji je da где было окружено более 100 тысяч фашистов. A bio je okružen sa više od 100.000 fašista. Дальше он прошел через территорию Румынии, Болгарии. Onda su počeli čistiti teritoriju Rumunije i Bugarske. И осенью 1944 года он подошел к границе Югославии. Na jesen 1944. došli su do granica s Jugoslavijom. В ходе тяжелых наступательной операции были освобождены Крушеваc и Тростень. Sada su oslobođeni Kruševac i Trstenik u krvavim borbama. 18 октября 1944 году полк подошел к городу Кралево, и бои шли под станцией Vrba. Neposredno posle toga došli su do grada Kraljevo. В ходе этого боя мой прадед был тяжело ранен, и с поля боя его вынесла сербская медсестра. Da, tokom boja je bio teško ranjen i pomogla mu je srpkinja medicinska sestra. Мой отец неоднократно рассказывал мне, как это произошло. Он рассказывал, что она была приблизительно его возраста и сербка по национальности. Bila je njegovih godina, toga se seća i otprilike i srpkinja po nacionalnosti. Мне бы очень хотелось найти потомков этой неизвестной для нас сербской девушки. Potomke, te za nas devojke koju ne znamo. Nadamo se, evo time pozivamo. Ovo je gospodin koji je bio vojnik, ali... Evo imate naš broj telefona i javite se. 3778255 ukoliko vam je poznato da vam je neko pričao priče kako je to izgledalo nekada, da li je vaša baka ili majka možda pomogla nekom, da je to bila jedna anegdota koja se prepričavala iz tog strašnog vremena kao nešto lepo, pozovite i javite. Hvala puno. В
конце октября, а именно 31 октября 1944 года, полк, в котором воевал мой отец, был отведен от города Кралево. И целый месяц югославские части при поддержке 223-й дивизии стояли под городом, и 29 числа в результате активных боевых действий этот город был взят. В честь тех событий поставлен вот этот памятник, которому мы хотим возложить цветы в память о тех событиях, в которых участвовал Серобабин Василий Андреевич. Сейчас мы находимся вблизи станции Вырба. На первом этапе боя видели, как вот здесь внизу, как раз вот в этом месте, в атаку шел 16-й стрелковый батальон, штрафной батальон, который, по словам отца, весь здесь и полег. И именно в этом месте находился 431-й полк, а вернее его 3-й батальон, в составе которого мой отец штурмовал позиции немцев. Интересные чувства я испытываю, находясь на месте подвига и ранения моего отца. Немцы где-то здесь накрыли залпом, минометным огнем. Отец получил несколько ранений, в том числе и серьезных. И все, что он помнил, это боль, вспышка в глазах, и затем он очнулся, когда лежал уже на плащ-палатке, и его тащила сербская медсестра. Вечная хвала и память тем людям, которые воевали в то время и спасали друг друга от неминуемой смерти. Поиски героини проходили в Кралево, Белграде с 2019 года и продолжаются до настоящих дней. В архивах военно-медицинской академии мы обнаружили карты расположения войск Югославской и Красной армии, данные в которых полностью совпадали с картами, которые Олег Сахаров получил в архивах в России. Из них мы поняли, что ближе всего к красноармейским подразделениям находились 2-й и 5-й батальон 4-й пролетарской Черногорской бригады 2-й пролетарской дивизии. По спискам бойцов, сохраненных в югославских сборниках, мы определили 4 девушки, санитарки, которые подходили по описанию, возрасту и принадлежности к указанным батальонам. Олег Васильевич принял решение искать всех 4, ведь каждая могла быть спасительницей и его отца. Здравку Попадич, самую младшую из героинь, мы нашли первой. Нам понадобился всего 1 день. Мы использовали методы народной дипломатии и через группу под названием Чепулич, место рождения Здравки, которая образована жителями этого места на интернет-платформе Facebook, обратились к ним, а также написали письмо к президенту Сербии Александру Вучичу, ведь отец президента Сербии родился в этом же селе Чепулич. Спустя сутки мы уже разговаривали с дочерью Zdravke. Imaćemo jednu priču o jednoj ženi koja se zvala Zdravka. To je bila moja majka koja je rođena davne 1927. godine u jednom malom mestu koje se zove Bugojno u Bosni i Hercegovini u nekadašnjoj Jugoslaviji. Detinjstvo je imala do 14. godine u svom mestu, da bi sa svojih nepunih 14 godina krenula u narodno-oslobodilačku borbu ili ti rat. Tu noć, kad je krenula je sa svojim ocem i sa rođenom tetkom
Ratovali su i borili su se zajedno u 4. crnogorskoj brigadi, u 3. bataljonu, sad ne znam puk i to, ali otac i one su se vratili. Njena tetka je poginula za vreme rata. Pošto je bila mlada, stavili su je, rasporedili, kako se to kaže, u sanitetske jedinice, međutim, ona je bila i na prvoj liniji fronta i borila se, a i bila je kao medicinska sestra ili ne znam kako se to već zvalo, pomagala borcima, ranjenicima i mama je izašla iz rata sa svojim ocem. Ona je nastavila svoj život dalje, nije htjela da se vraća u svoje rodno mesto, želela je da se školuje i svom ocu je rekla rečenicu: nemoj se ljutiti na mene, i ja ne želim i nisam spremna da se vratim, želim da idem dalje. Otišla je. Za Beograd. U Beogradu se školovala u vojnoj školi, vojno-sanitetskoj školi, kako su je zvali, i završila je višu sanitetsku školu. Posle toga je radila pri vojsci stalno i imala je čin, ona je bila vojno lice, jer je završila te škole dodatne, pored sanitete završila i te vojne škole. Radila je kao medicinska sestra, viša medicinska sestra u vojnim bolnicama. Jedno vreme je radila u Skoplju, gde su je prekomandovali, pa posle toga je otišla u Ljubljanu, u Sloveniju, bila je tamo i posle Slovenije se vratila za Beograd, gde je radila i sve vreme je bila u Beogradu dok se nije upokojila 2018. godine. Moja mama se penzionisala u činu potpukovnika. Imala je, kažem, jedan pristojan život, nije bio lagodan, borila se celog života za nešto, mislim, volela je tu svoju profesiju i stvarno je bila predana svojoj profesiji i bila je poštovana i stvarno voljena i poštovana među svojim kolegama, lekarima i medicinskim sestrama i svim ostalim bolničarima i svim koji su radili u okviru bolnice. Završila je radni vek kao glavna sestra jednog odelenja na institutu za TBC na Zvezdari, to je nekad bio institut, sad je ova gradska bolnica. Penzionisala se posle 40 i kusur godina radnog staža. Jako teško nosila misao o ratu i vrlo retko je pričala o tome, čak nije mogla da gleda ni ratne filmove. Jedan jedini film koji je odgledala do kraja, to je bio film Kozara. Ona je bila učesnik bitke na Kozari, bila je učesnik bitke na Neretvi. A te 44. godine, bitke kod Kraljeva, ja vrlo malo znam da, kažem vam, nije htela, valjda tom pričom, da se podsjeća na te teške, mnogo teške dane koje je provela. Jer kaže da je mnogo drugova umrlo na rukama, da je mnogo videla strašnih stvari. Samo se sećam da je tada rekla da je to bila za nju najteža bitka i najgora биtka. Ольгу Лакич мы нашли с помощью сетевого издания о Сербии по-русски и его главного редактора Дмитрия Неклюдова. Внучка Ольги, Лея, написала нам, прочитав историю своей бабушки, а затем мы встретились с дочкой нашей героини. Moje ime je Sonja
po rođenju Milović, udato Bogdanović. I ja sam ćerka Olge Lakić, to je njeno devojačko ime, prezime Milović dodato kad se udala. Znači, moja mama je rođena 16. juna 1923. godine u selu, selo se zove Kula Lakić i to je jedno selo kod Danilovgrada, da kažem, to je veće mesto u Crnoj Gori. Rođena je, znači, porodica je, znači, moji baba i deda su imali 8 dece. Najstariji je bio sin Marko, a mama moja je bila drugo dete po redu. Moj ujak, Marko Lakić, je bio predratni komunista. Kad kažem predratni, to znači komunista između 2 svetska rata iz tog perioda. Ne mogu da kažem tačno od koje godine. I on je odmah na početku rata krenuo u rat, a mojoj mami je on bio idol. Znači, moja mama u početku imala je tad 16 godina. Ona nije imala neka politička opredeljenja i sve, ali je on za nju bio sve i svja, kako mi to kažemo, i ona je otišla u rat. Praktično prvi razlozi su bili njen brat. Sad, ona je tokom rata, kako je rastao taj narodno-oslobodilački pokret i otpor partizanski, ona je uglavnom bila i medicinska sestra, znači, pošto su žene uvek bile i te koje su, pored lekara i svega, koji su bili po profesiji lekari, one su učile i bavila se bolničarskim poslovima, a ujedno su nosili i pušku i pištolj i šta god. Taj ratni period, ono što je, eto tako, mislim, u jednom momentu su se razdvojili. Znači, moj ujak je otišao po drugom zadatku i tačno ne mogu da kažem u kojim je on jedinicama bio, ali moja mama je ostala u tim nekim jedinicama. Kasnije je formirane su brigade proleterske, pa je ona bila u 4. proleterskoj brigadi crnogorskoj. Ali kad je ono što ja znam, znači ona nije mnogo pričala o ratu. Ona je, znači, bila jedna izuzetno osetljiva osoba i onako kako je bila po svom nekom opredeljenju i bila veliki humanista, znate. Ali to je bilo nešto previše idealno, ja mislim, i ona je tako kao u tih 16 godina, kakva su je bila razmišljanja o svetu i okruženju oko sebe, ona to do pred kraj života skoro da nije ništa promenila, znate. Znači, eto, sticajem okolnosti, govorim to kao neku sekvencu koje sam ja čula da je ona nama pričala, a to je da je, kad je bila bitka na Neretvi i kad je to takozvana naša bitka za ranjenike, ona je bila teško ranjena i kako je bilo, to je bilo, mislim, strašan i pokolj i mnogo mrtvih i tako dalje, ona je ostala tako ranjena i skoro u nesvesti i kako je to neka sudbina, vrsta sudbine. Moj ujak je prošao pored mesta gde je ona ležala i bila teško ranjena i onda je on nju uzeo i poneo, pošto je on imao, da kažem, konja, bio je na konju, i tako je on njoj spasio život praktično, jer teško da su oni mogli da izvuku sve em ranjenici, em oni koji su stradali u toku same bitke. To je jedan moment. I drugi moment koji je meni ostao u sećanju, a to je ona pričala. Ja sam inače udata za čoveka koji je rođen u Kraljevu. Eto, sticaj okolnosti neki.
I onda je mama jednom prilikom pričala kako su oni, kako je ona bila u 4. proletajskoj, ti neki bataljoni koji su bili, i kad su oni pokušali da se zauzme Kraljevo. I ona kaže da su oni tu sa svih strana se borili, ali da je toliko bilo to čvrsto nemačko gnezdo unutra da oni njima praktično ništa nisu mogli. Da su u to vreme došle, da je došla sovjetska vojska, mislim sad koliko njih, i da je u jednom momentu je ona čula ili videla ili tu su bili blizu, da su iz tih ruskih jedinica određeni broj ljudi je trebao da uđe u Kraljevo, znači da se provuku, da nekako uđu u Kraljevo zbog logistike, da bi mogli da imaju jasniju situaciju kako da i gde, da vide kako su raspoređene sve te snage. Tad nije bilo ovih tehničkih raznoraznih. I kaže, ja sam u jednom momentu rekla, kad je jedan rekao da ja ću da idem, ne znam, otprilike na ovu stranu, ti na onu, a njoj je izletelo. I onda je rekla, nema šanse da vi uđete u Kraljevo, jer ona je to doživela da oni, tako je mislila da nikad u to Kraljevo neće moći da uđu. A onda je on rekao, šta ste rekli? A onda se ona ugrizla za jezik, što bi rekli, i rekla, ma ništa nisam rekla, jer se bojala sad kritike ne od strane Rusa, nego od svojih pretpostavljenih. A on je rekao, da ne, razumeo sam, kad se budemo vratili, onda ćemo da vidimo. I vratili su se, mislim. I ona je rekla da je to bilo, da nije bilo sovjetske pomoći, da bi oni teško prodrli u Kraljevo. Ja znam da je mama moja se dosta družila ili telefonom ili su se viđali, ona i Jasna Jauković, a pri tome je moja mama jako volela ćerku Jasninu, Sonju Jauković. Ja koliko se sećam, a dosta godina je prošlo, ja mislim da je Jasna Jauković stradala u jednoj saobraćajnoj nesreći u Španiji, da su ona i suprug njen bili i to je bilo onako baš, znam da je moja mama bila strašno potresena kad je to i da je bila u kontaktu sa Sonjom, naročito u to vreme kad se desilo, kada je Jasna poginula. Znači, blizu Kule Lakić, sela moje mame, nalazi se, pa na jedno 3-4 kilometra, ne mogu sad i da vam tačno kažem, nalazi se osnovna škola. I 70. godina je ta osnovna škola dobila ime po mom ujaku, znači Marko Lakić. Mama je moja svake godine toj školi kupovala, ona se dogovori s njima šta im treba. Известна судьба Ясны Яукович, еще одной медсестры, ведь она общалась с уже известными нам Ольгой Лакич и Здравкой Попадич. Но с родными героинями нам еще предстоит встретиться. Ее дочь Соня Яукович – актриса Народного театра. У нее есть дочь и племянница. Лишь о Нине Йовович-Перович пока ничего не известно. Но мы верим и надеемся на встречу с ее родными. И еще мы надеемся, что в октябре 2022 года, на День освобождения Белграда, мы вновь встретимся с замечательной семьей Сахаровых и уже известными nam героями našeg... Zazvonio je telefon i javio se čovek i rekao, dobar dan, jeste vi ta i ta? Ja sam rekla, da, izvolite. On je rekao, ja sam Bilanović, ja mislim da je to, ili nije, ne mogu se setim kome je tačno zvao, jer sam ja povezala sa Bilanovićem, novinarom, piscem koji je bio novinar u Sarajevu. Inače, taj Bilanović je isto čovek rodom iz Bugojna i on je isto bio učesnik rata, tad kad su te godine svi iz tog mesta Čipuljić krenuli, je li to
Taj deo naselja Čipuljić je srpsko naselje, mislim, jer je bilo tu mnogo nacionalno, Hrvati, muslimani i taj deo je bilo samo srpsko življe. I oni su svi iz Čipuljića tada 42. godine svi krenuli u partizan. I on je dosta knjiga napisao o Četvrtoj Crnogorskoj, o Neretvi i ovom. I ja sam se začudila, rekao, da li taj čovek živ, mislim, sad, znajući godine i to, međutim, on se predstavio i rekao, i kad je rekao zašto me traži i priču o mojoj mami i o čoveku koji me traži i traži moju mamu da vidi, ja sam bila totalno zbunjena. Mislim, prvo ja sam rekla u redu, dajte telefon, ja ću kontaktirati sve, nije nikakav problem i normalno počela sam da plačem. I posle jedno 2 sata sam sedela i razmišljala da li je moguće da postoji neko na ovom svetu, ali iskreno ovo kažem, da se posle toliko godina seti jedne žene. Ne mora to da bude moja mama, može to da bude svaka bolničarka koja je bila u to vreme zajedno sa njima u borbi, da se seti, da pomene, a kamoli da se raspita da li je taj neko živ, da ga vidi, da ga poseti, da se pokloni nekome ko je spasao njegovog oca. Evo, ja iskreno to kažem od srca, ja sam svakoj mojoj prijateljici koju sam pričala šta mi se desilo, rekla da stvarno ne mogu da verujem da postoje takvi ljudi i hvala, što kažu, dragom Bogu da takvih ljudi još ima. I to iskreno, ali najiskrenije, kažem, verujte, evo, ne da bi sad zato što me slikate ili bilo šta, ali najiskrenije, kažem. I onda sam počela da kontakt s tobom, sa čovekom i žao mi je. Ja sam videla posle na ovome YouTube-u sam videla emisiju kod Marića, Happy televiziji, žao mi je što tada čoveka, što nismo uspeli da se iskontaktiramo, da ga vidim i da mu se zahvalim. U ime svih tih žena, možda nije moja majka, ja ne kažem da je moja majka, možda je ona. Ja ne mogu sad da tvrdim, ja stvarno ne znam priču, ali u ime svih žena koje su tad bile i koje su pomagali te mrake. Meni je to bilo i neverovatno i jako drago. I ja kažem da mora biti nešto u vaspitanju, znate, jer ta porodica je sigurno bila usmeravana na određeni način. To je neko poštovanje i svoje istorije porodične i svega, i nekih vrednosti, nekih normi i kvaliteta ljudskih. Tako da mi je to bilo jako drago i eto, prosto bi mi bilo drago da vidim tu porodicu, znate, na bilo koji način, da saznam više detalja o njihovom ocu ili dedi. Onda to njihovo poštovanje, gledala sam u onom filmu da su dolazili kad je bila godišnjica i to je stvarno za svako poštovanje i jedino što mogu da kažem to je da svaka im čast. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы находимся на площади, где выступает ансамбль Александрова. Я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал и мимо Варшавы, ехал и мимо Орла.